FARDC yongeye kugaba ibitero bikomeye cyane mu minembwe cyane cyane mu misozi miremire ituwe n'abaturage mu bice birimo abasivile, inka nyinshi, amazu menshi, insengero zangirikiye ku buryo bukomeye ndetse n'abatari bake bahakomerekeye ku buryo bukomeye cyane nyuma y'ibitero bya drone by'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni byinshi byavuzwe n'amakuru menshi aturuka mu misozi miremire ya Minembwe cyane cyane ku bitero byibasiye abanyamurenge mu bice by'imisozi miremire ya Minembwe cyane cyane muri Gakenge ndetse n'indi misozi miremire ikikije Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. M23 nayo yagize ikitangaza ivuga ku bitero by'uyu munsi nanone byabaye urukurikirane byagabwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo arimo abarundi, ingabo z'abarundi bwo FDLR Wazalendo ndetse n'abandi bose. Ikaze makuru yacu, niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, kanda kuri subscribe ukande kuri like n'igitekerezo cyawe uze kukinyuza muri comment. Nyemerera amakuru yacu tere kuri aya ngaya ibitero byabaye ariko nanone imirwano ku kibuga cy'imirwano uko byaje kugenda kuri uyu munsi, ariko none turaza kwifasha n'umunsi w'ejo ku cyumweru kugira ngo tumenye amakuru ari kuvugwa na yahe ndetse byari byifashe gute ku kibuga cy'imirwano cyane cyane muri Burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Mu ijoro ryashize muri gace ka Gakenge ari mu Minembwe rero cyane cyane mu misozi miremire umvikanye urusaku rw'amasaso M23 twirwaneho amadubu bahanganye n'umwanzi FARDC ndetse n'abafatanyije baje kuba barwana umusubirizo biza gutungura benshi nyuma y'ibyavuzwe, nyuma y'agahenge kavuzwe, nyuma y'uko mu Minembwe hari amazi minsi mijya cyane umuryango w'ubutabazi wa CICR uvuyeyo mu Minembwe nyuma y'umwaka umwe utagera. Byari bisa nkaho amahoro atangiye kugaragara, ariko FARDC gwikubitiro yongeye gutangiza ibitero bikomeye cyane mu Minembwe, ibitero ariko M23 twirwaneho nayo yatabari hakiri kare nubwo hakoreshwe drone cyane cyane CH4 zakomye mu nkokora ibikorwa by'abaturage cyane cyane kugenderanira ndetse byangiza imitungo yabo itari mikeya muri ibi bice nk'uko tubibona amakuru yacu ku cyumweru. Mu ijoro ryashize, ijoro ryo ku cyumweru rya tariki enye rishyira kuri uyu wa mbere Gicurasi muri uyu mwaka n'ubundi mu gace ka Gakenge mu misozi rero miremire ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo hari urukurikirane rw'ibitero bikomeye cyane by'ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se FARDC coalition yabo n'abafatanyije abarundi bwo ndavuga n'abandi. Ni ibitero byakoreshejwe hifashishijwe drone z'ingabo za leta rero zongeye kugaba ibitero mu midugudu ituwe cyane n'abaturage cyane cyane abo mu miryango y'abanyamurenge. N'ibitero rero byiganje cyane cyane byakorejwe mu kirere, yashijwe barasa bakoresheje ikirere cyane cyane barashe ku nsengero, ibindi bikorwa remezo by'abaturage ndetse n'inzu n'imihana ituwemo n'abasivile batari bake. Inka nyinshi zararashwe nazo muri iri joro zaje kongera gupfa nyuma y'ibyabaye, nyuma y'ibyo FARDC iheruka gukora itemagura inka z'abaturage. Noneho ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo bwazanye drone bwongera kwerekana ko ntacyo bumaze, bwongera kwerekana ko abaturage bo mu Minembwe butabiteho na gato, ahubwo bongera kugaba ibitero bikomeye cyane bwica inka zitari nkeya. Ni ibitero n'ubundi uvuye mu Minembwe byavuzwe muri teritwari ya Mwenga mu bice bya Itombwe rero muri secteur za Itombwe muri Mikenge rero akaba habaye ibitero bikomeye cyane, naho ibitero by'ubutegetsi bwa Kinshasa yongeye kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye icyarimwe n'ubundi nk'uko amakuru ari kugenda atugeraho. Ni ibitero byabaye ariko nanone mu gihe hari amazi minsi havugwa umwuka w'amahoro mu Minembwe ndetse n'ahandi, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bwabaye buza kuba bunanirwa kugira ngo bungabunge aya mahoro. Nyemerera twinjire mu makuru yacu arambuye nibura ngo twumve uko byari byifashe muri rusange. Rero amakuru aravuga yuko FARDC yongeye kugaba ibitero by'indege igakenge mu misozi miremire ya Minembwe. Habaye urusaku rukomeye rw'ibiturika by'ibisasu mu ijoro ryo ku cyumweru shyira ku wa mbere tariki enye Gicurasi 2026 mu gace ka Gakenge mu misozi miremire ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Dukurikije amakuru dufite nuko done z'ingabo za leta zongeye kugaba ibitero mu midugudu ituwemo cyane n'abaturage mu miryango y'abanyamurenge. Ibi bitero byo mu kirere byamaze kwibasira amazu y'abaturage abasanzwe, amashuri, insengero n'ibindi bikorwa remezo
by'ibanze. Inka nyinshi zarishwe mu bice bitandukanye bya Minembwe kandi hangiritse ibikorwa byinshi cyane. Ni ibitero bikomeye cyane byavuzwe mu gace ka Mikenke muri sekiteri ya Itombwe muri teritwari ya Mwenga. Muri teritwari ya Mwenga nk'uko turi kubibona mu makuru yacu. Rero ku wa gatandatu naho nibwo amakuru yatugeze yuko ibirindiro bya Twirwaneho 23 nabyo byakomeje kuraswa cyangwa se kwibasirwaho n'ibitero bya FARDC, iri kugaragaza ko agahenge ntacyo kamaze nyuma y'ibiganiro byose, nyuma y'ibyavuzwe, ariko bikaba bitari kubahirizwa habe na gato. Yanyemerera tuve kuri ibi ngibi nanone n'undi abaturage bafite impungenge n'ibintu byumvikana cyane bo Minembwe y'amahoro amaze kurembera, y'amahoro amaze gukendera. Bari bamaze iminsi batekereza ko bishoboka cyane, ariko bakaba bayaburiye irenge muri rusange. Nyemerera tujye n'ubundi ku byatangajwe na M23 cyangwa se babinyujije mu mvugizi wabo Laurent Kanyuka, atangaza kuri uyu munsi uko uyu munsi waje kuba ugenda. Ni ibitero bimeze gute byabaye? FARDC yagabye ibitero mu bihe bice, byagenze gute? Nibyo tugiye kuza kwibandaho mu itangazo ryabo. N'ubundi bavuze ko no kuri uyu munsi habaye ibitero bishya by'ubutegetsi bwa Kinshasa. Bavuga ko mu bice bigiye bitandukanye nka Rumbishi akishwe muri teritwari ya Karehe hagabwe ibitero bikomeye cyane hifashishijwe drone za CH4, ndetse bavuga ko byangije imitungo myinshi cyane y'abaturage b'abasivile, ndetse kandi bavuga ko M23 itazihanganira ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwangiza ndetse no kwica imitungo y'abaturage, n'abaturage b'abasivile batari bake bakahasiga ubuzima. Nyemerera twinjire mu makuru yacu uko ivuga nyuma y'ibyavuzwe, nyuma y'ibyabaye. M23 ni itangazo yaje kuba isohora. Amakuru mashya yo ku wa 4 Gicurasi 2026 mu ntambara yashyizwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu gika cyabo bakomeje bagira bati kuri uyu wa mbere tariki ya 4 Gicurasi 2026 saa 9:45 z'amanywa, ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero gikomeye cyane mu bice byituwe cyane n'abaturage bya Rumbishi nakikije muri teritwari ya Karehe. Ni ibitero rero byakoreshejwe drone z'intambara z'ubwoko bwa CH4 cyangwa CH4, byateje iyangiritse by'ibitungo myinshi cyane, kinatera abaturage benshi guhunga ingo zabo ku gato. M23 ivuga ko ihagaze hamwe n'abaturage kandi yongeye gushimangira ko yemeje gukomeza kubarinda no kubacungira umutekano nta kuzuyaza. Iyo rero akaba ari M23 nyuma y'ibitero byagabwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, yongeye kwica amasezerano ku mugaragaro, yongeye kwica ibyumvikanyweho, yongeye kwica amahoro y'abaturage muri rusange. Nangangewe mbaye nsoje amakuru yanjye. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu mumero mushya mu Rwanda, kana kuri subscribe, ukande kuri like n'igitekerezo cyawe ukinyuze muri comment na uta